met kaniya ngemiti ko da lipliputan na. Pinamati na asyak lae di tanakin ngem gayam ta doak kami apat-pat ken jak maawat ngadain nakagudwa di tapusong Henrik na. Inaninaw muday tuy puso ulbut day ta apan nagayan siksikan laeng dito'y kaungga gayam di ka met mabukudan repenge maguraen ta inalinaw na dua kami ngayon ka ay ayatin. Asyak laeng di tanakin ngem gayam ta dua kami apat-pat ken jak maawat ngadain nakagudwa di tapusom Henrik na. Inaninaw mulay tuy puso ulbut day ta apanagayan siksikan laeng dito'y kaungga gayam di ka met mabuko